Senang sabat senang kesuabon kumadati dot ikasiwatan iti kano misisa takapod isuang dot sambayang kinarahingan isuang kerjang sorga kau sikaw dot kesuabon do baino iti tanong sabat kanu pakagwe head kapagyamu katilombus maya diti kasisan na panambarasan puruanan na panatalayanan pimanandahay dot halumis piramutan isombo alim pupusan iti kasisan miyampay pasimbayan. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanang kaswabon sanang hari Sabat ta insan po kumadatid insanan. Puji Tuhan tu haron na pakasari kaboling kahangan. Kasuangot ay kuditin piramutan nga ay puji Tuhan tu hari bagaralan kasari dot tagaya kuasa montokot sayrat tomodon datid isuang na pelayanan ke baino na patihom panambarasan na padati nga piro podi tadom o pupusan duo na podom walu tadaw di baino tulan kalimo minangigitat tuludot kahaharan id sorga nunu jadi sorga da dusun suruga kad kau basanda orang toko suruga kamoyan nagid iso ati tahak nga okon ko ponok kasangano boros na po di Petrus intangay iyahay na po nga minanong kiadat nunu na po tinumano dia mantadi di nunudit otari mo dahay iti na po tuhot ti Petrus iti nga popokito dat anda sandadis siyo daharohot anu isuanggat papatilombus di pekerjaan di karuhangay daw rasul-rasul papakito nagidat iyolo na padanga haradat otorimo diolo ino pa'y murid-murid di Jesus idi nga mila nagi kamayan dat painsuang yolad ikaboling kahangan tu iyolo na padim ako kitad paingkukuran angku iti kamayan dat pagindalanon di popolambus Injil la kinarahingan. Miyampay dat mamagunah ta kapanukadan iti karaitit ay para pekerja minanuduk dat iti napot samuli iti otarimo nga okon komantadat buru-buruan idi kadaan ada haros sangulun pamagandas nga insanan na pari nga titahak ka kinarahingan. Ayson ada sangulun piakano kasiwatan dat pay maha-maha kamantada tulun da suway. Toy ko mo kiano dit pay lobi-lobi. Petrus pinapaintalang dat kapurimanan sangulun na pakaraja. Miyagalin oray tandati di kasuabon kanihab. Dot sayra na pod iati it papaindalan dot buru-buruon tay ko karaja tugas nga ginawa ta kono pohom haro na dihot anut ti ka. Harhot otorimo dati gaji it pangolus dasan tabi karajawon toko. Ato kay insalawon miyagalilo no ray tandat hitid panambarasan dat kasuabon na bayno. Petrus sayra dot sinumuang isuang dat pelayanan maya da sangulo na murid Yesus nga haray matu ginawod. Haradanda anu ti ka. Iyati na patid
na tanaman to kanatit kamoyan dat kumaraja haraano na tanaman to kanat iyo di nuno na po'y mandati buruo nga kiginawa to kad mango jiyay ka ano mo gidu iri iso na pot pangintangan to ko nga miagalilot mololohing dati iti na pomololohing dati nga naubas no mindahu nakolohing piatamod gayaton po gakod sukudon po tatud nakatangkud na tamod nga amuy kakodosat amin dahu nakuro naubas sadid miagalid di sumakit ako nagid pondorong iwalay miyantad hitid doho kaditanakot Himalaya paingyan dahiri lauting ini molahing nga siuli sumakit ako nagididiti ka tunaubas gamin dahu jadi sangulunat papendalan dot karaja naubasat haragaji nuno na pa'y pawon sayon isuang piat palayanan na kinarahingan nga haro kapuri manandat nundo ho gajit ti ka gi sambo karikot at karait piat ti pagawai gereja nga ato kay insalawon dat mimbulay matitiad di sumano iyo nga kapuri mano ko itiad di sumano sebagai isang ulun at pagawai gereja ketua gereja bendahari gereja nuno na pa'y tugas-tugas nga tapot na pohom popasaliwan to kano gitusin do aman ko piyo iya ketua gereja papaharodid kumpulan umum miagal ko kumpulan umum handia urusan moy na ngay suku idiwayoon dat makiano kasagan mamaguna di dewan tay kabalay raya mamanaw ka nga tusin nga iri sumaliwana dihirid bahur just pipe kerta nga tusin santalong-talongi tayar nga tusin kang mimbulay ni ginawon ay kal sumaliwan na wadi tusin na mamanaw ka nga ay sa magaji no imong gitatusin bandahari kasari tunturud mangintabatusin gereja nga kakito kono di maya paginawan haro kajujuran no kamu papapakit kamu tu itaguangan do maton ay say magaji nga tumbay anak ko dot montok kagumuan na gereja nga manahakot pamaganti miyak kumabandahari damoy po pitusin serad tumurun ka kaday moy pobeng ditusin kamoy pata da misyon mananda gereja uhupay panuang-nuang kamiyak nga kagumuan ni matid madai puji Tuhan ay maya anak ko dit bandaharid gereja sinulihan kang kusyom ay abuli asuhatan ned apia gumu nga haro panda pamungarandat ay panuang-nuang gamiyak iyala tumoy kondingaw nga osadu imoy pata ditusin naging mangurit osadu de ino po'y kabaling kahang di nga mangigit kad pira na ribo dada mo tapainggit nitusin ano po atari mo'y receipt ta pinakirim no iri na po nga tanggungan no at tagak 5,000 iya no mati mananggung nga kanagisiyahom ay tagalidi ka sa kira na pod nga makapiyan to kahara urusan ko dilo kaningom ay tagal panuang gamiyak ka nga sa kira na pod iti nakapitamodan ko mo'y
may pato dam iya dihom ay oporlu nagid mano panuang miyak hingga napod ang pira-pira ringgit lah ka nga ginawah ta kono patihom mantad ka no basta kod kumaraja gajian to ano tumali bilot dipiturus danu di anu dahay ka dat tumanud no kasyo apakah yang akan kami miliki ka tumanud to ko kinorohingan nga harohi ginawat tiyan di ba tumanud no pa kinorohingan tumanud to ko no pa kinorohingan no di anu to ko no di anu mantad do paguhatan nilo hirih no motid haro kasiwatan di rogondot sumuang haro kasiwatan di rogondot magano kasiwatan dot ay moy pamagayat dati no kasyo sambah pagi dot takon nga kuno puloho dia ka mumang di Yesus sendiri tu ailan na siya ginawa na patitulun nga no di anu dahay ka iswanggot ay musik to ko kasuabon pukul 4:50 mo kinangaw natit panambarasan panatalayanan gisom ay idom malayo mo kinangaw kagud dan dusun ay matu dan dusun oputan pada kagud don nong giris daharada don nong giris ki ay nong giris oputan pa kagu idon sina daharada muhot tandi ginaud no di anu mo kinangaw so ngangis-angis sen type no di anu toko nga ilo na mo tilo anuan di rogondot iso o tingkawa kadaw dot no di anu do kayo tadaw bay na hari sabat no di anu do ko may sambayang kumaraja nagim aya hari sabat tagidi magadaw inagiit sa ninaro sa minggu rumah sampo hari sabat pagadaw aya duo na dadi kaping bayno nga nunun ako gya anu dati ilo na latuhot dan ako yung talang nunu anu ino pa inoratian dati sayra dot tumanu to ko kinorohingan nga nabora sa hiti dot ino pa it anu dati kahaharan dati nga harod hilo sorga nakura tu noy patanda say ko noy posaguluan hilo sorga harta di dalam sorga ilo no pakianuan di Yesus hingga iati no po nga popopi tokod kahaharan iswang ga suruga ino pa hiburuan dati popaundalih da kahaharan dati dahil suruga nga irin adet apatut demontok dati itinamati it bobos dot ay pay mahamaha karait dot kasalamatan nuno pay mandati patahako mentokot pekerjaan da kinorohingan nga milot tumagak amu ataga kiri insana no pay pinatahak maya dot ay kanu tokod mamagaway la tulun-tulun rumikot ta iswanggot kabantugan da kinorohingan nuno na pahit katanom ba iswang ga buru-buruan dit kaposiyon dahiti pamagunan iti iswang nagid kaposiyon dit rumikot nga miyampay manahak kumad pekerjaan da kinorohingan iati na po nga dadamot ta popoyli dot kahaharan dahil suruga jadi nangatan tokod popopi kaunod
harta dahil surga. Ngapain kukura di ralan? Noretan dahi tidnu nuno poy panghup dati ralan toko dot ay menguhup pelayanan mamagawoy mamagampot magangat idi tulun-tulun da rumikat kumakin rohingan noboros dot ilo nomotiit ay ralan dati dot popopi do kahaharan dahil suruga. Nununo pa ipopian dati dahil surga nga ay soot moy pamirag ay say katangkaboh ay so komondo atagak o mambatamba kasari maya do kahaharan di potilambus om ay sa kalimpupuson. Halip yang miyagali di nga haroy kasariot ay imo mirumbak dot tiko manumpalid dati dadamot dahiti toko pemagunan. Noretan dahiti dot miyagal kay ti matoh dati. Iti no pamatoh dati nga pono ko salait tititinan. Pono ko binabang ipongito. Sakira na pod abahangot sakira na pod osono nga matanu nga abahang nohot paimpulid kay nanan no. Nga ilo na daman datid moydad iti no pamatoh dati nga osonong. Okay? Kakuaan no pohom irih no pandadit osonong no pamata dati nga ino po porikatan dati di nga mongoy na tiko porikoton pakitonon dati dat mongay dihilo surga. Binabang surga mamabang kumadati gisamba ino pohit don pemagunan nga okito dati dat amu kagayat om ay sokomoyon. Kukuragi ko mo no matohot tiyo. Iti nagi matohot. Doho no pa kapurimanan nga piagalon da dila o mato nga ilo matoho otil. Tu ilo na pamato nga ay agangaw. Mintong nom. Hilo no daharo suang ginawad pa yung kuro. Iti no pot kabang tayo iti dila nga ay koboros Columbus nu koboros nu aranghan no gi nga iti no pamato kokito no gi haro no suang ginawo. Komoyondot ginawo to kono po nga asimbanan maya di susunod di Jesus iyati no po nga poporikot do kahaharan dati di lo surga. Pemusarahan dati pailihon kasari dati man kasari dati pokitono do paingintong maya dat nununo pay titahak korait ko keselamatan. Sira na pod oray tanilot kahaharan. Nununo giyahot harta dit oilan datid milod igitan do moy dihilo surga. Hali piat aiso pono kongo ito kotid dihilo surga. Panguhat ako nad insan dat antakan sekolah sabat. Tumanud do pod do kayud oilanom aku kurohot ay kaboboyuhon dahil suruga kang kuda minungotom kanagi disom oyo hidit ya si taro tako ilod oyo hidit aiso pono kongoy tapos tiwagad aiso pono kongoy nga tumanud do pod dit pinayloh dot maya do kitab maya dot tulisan rono buat milo to kay mamuhon do aku kurat ti kamoyan dot kaboboyuhon hali piad akito. Okay. Jadi nunudihit kahaharandot oy gitan datid moy surga. Paing kukurlo to nga pipiarawon o nga tingaw ikaw pusan dati. Ilo to nga tasu. Suang talun. O nga tikus-tikus. Gompiyon igay tikus nugyang ran hamster kari digi. To nga tikus-tikus.
manuk-manuk paing kurma di doa muhote tanganak pod apa asalamat katitingawku asalamat katitingawku paing kura ko monimbari sang ulo na tanak nganu bar sa tedi amoti asalamatina kanu nga lumon sudomihad asalamat kanu nga ay paingontok noratian dati det ino pahimilo dati igitan demoy kahaharan demi gitan milad igitan demi surga nga itino keluarga karuhang tanganak ino pahinaritan kagudah iti nga jiwa-jiwa kamun pa nga ilo kombalutan ilo kagumuan di milad dati angatan ng igitan dot rumikot kumakinorohingan irinohit angatan dati may surga iti kahaharan dati dondo tusinto katagumu nupangay karitad o gumu walaid ang agayo tanak dat ang agayo nupo mila takad igitan aratian takad ay mila igitan bahkan do ikahaharan dati hiti pamagunan dati pubay no nga ay sa ito modda piagalon dit na nailan dati nunuy harod hila suruga amas jongkong amas haro nga naroy tandat ipiay indalanan ulak-ulakan nga miagal di amas sa magulinaw ka ulak-ulakan karita kasaraw ko pa'y tanganak sumanu na pumatindo nga katulod nga ito ko to hindi tanganak ka iyahay no bangay ribo yo wala lumaki nangon to katulod mamutalad to kondo kana diwa ko na ay isay din ako hingga madi sunian da talad kana da magiw hatuhot nga tapot di katulod to kamnu pa di man da karita hiti pamagunan da dendo nga katulod do padadi nu pa di man da harat nu pamandat oje mo talunalun so kira po katulod da tulud nu pa di man da karita jadi nuno pa'y harad kahaharan dati dondo piagalan dat it oilan maya dat boros sa kinarahingan kahaharan la suruga nga ay sa ito modet ngon piagalo dit kahaharan dat pubay no man tadidi may to kono guno iti pinatumboyo da kinarahingan kumadati iti kahaharan dat tinahak ko kinarahingan no panguhop dati montokot pelayanan tu itine kanu dot momonsay dati dot mamagampot manguhop pamamagawit tulun-tulun ngay darumikot kumakinarahingan nuno na po hit isuang ginawa dati imanda dati tomodo nga pawonsayan to kada kapihunong di mamagampot ti kaposyan na ngampus. Iyati nagi kadaw nga agayat ta kada montok dot batas-batas sa kahaharan di naboros dahil suruga. Ato ka nagi mangilo dot paingkukura hitit don pamagunan nga maya do insana no buruan dati inagi iswang ginawa dati popoylo dot miyampay da manguhot nunuh nang kuit man ku paburuo. Jadi ilo na dihit paguhatan no kumadati. Ilo na day pauhoton dati kumad ay tinanto ko kumakinarahingan nunuh dadi apatut ko paburuon ka. Sira na po nailan dati dot ino pa'y kahaharan dati ti pamagunan nga ay dati milad igitan dot may hila suruga ba kada borosad may surga matay piya nga takoy ay gitan itusin ko korita ko walay ko nuno
apatay ta kana pom ata kay milad kukupon dat mangigit hilon lobong. Man tadi di tuhot na padati nga nunu na pa'y kahaharaan ko di haradondom ay nunu na kuit apatut ko pabuaton montok pelayanan da kinarahingan. Hari nangkud iti na paboros sa kinarahingan nga asarud isuang nga ginawa dati damani kita daw. Hari nangkud iti na po pangintangan dati iti matoh dati nga paparikot kasari kabontugon da kinarahingan. Paingka nagi kadawi kahaharaan dati hari nangku dot manto ko paburuo man dati pendalano ompau hupon dati montok ko pelayanan da kinarahingan. Hingga na pumati kahaharaan nu hirinit ginawa toko. Ino pa di pagangatan lo dilo nga manto ko potanomod isuang ginawod ino pa'y kahaharaan dati nga hilod kerajaan sorga. Okon ko hiti pemagunan. Tu saira na pod hiti pemagunan it kamoyen tokod kahaharaan nga irinay momonsed hiti na po pemagunan na ginawa dati. Ato ko langadon dorumikot tot hilo sorga. Ilo numutilo kahagaton dati lo. Mantad ko ato ko po oratian apo ilanam nunugya di kapilot harta do hilad surgad it pagangatan di Yesus at ay monimung dati no pod osaro nga harta ano po nga hondia lotusin hodi tanah kareta walay irito saro dati nga naboras di Yesus at popian na dati kahaharaan na suruga ka nunudi gisam mo pa din nila natin itinot ihati no bugyati harata iti tapot kapiyagi karuhang tanganak hondia latangulun ngay dit apatut tokod man imbayato angatan no rumikot kumakin rohingan. Iya din na pa din paingkukuron nandat lo kahaharaan ka nanuan ta kay bayangan da takuri da paingkukurohot ay kendalanan ni di kahaharaan ngay. Naroy tandat milo to kay mumunsi walay ay so natulon na may pagahaw. Mananam tanom ko ay so natulon na may panakaw. Nga lobby kayri monatas to ko natid pa yung pasi-pasi may kopyon to koroyan kinarahingan oratian nagibundod ay orikot kopyo. Oilanom asimbar nagindod sa irad orikot kopyo hita dawid di. Sa kirod asalamat puji Tuhan hirinundod okito tokoot kehormatan keadilan da kinarahingan kebentugan da kinarahingan iya ti kopyo ipamaka. Jadi dadamot toko dot magindalan da koposian toko aya dat nunu na pa iti tahak kinarahingan kahaharaan dati ngamay toko no anuo kasiwatan dot monghup montokot kapanimungan da harta da surga tu irinahit mila datid igitan ila tulun-tulun karuhan tanganak kaambolutan kaampinayan irinahit ay anu dati dat paparikot mangigit mga isuanggat kerajaan surga. Bahom yagal di pahilon to natit pahitian natit pelajaran dot kasuaban bayno. Halipiad ay laan to miyagali dihot ay apatut to man paburo nga ino pakasari panumbayaan to ko irogon nga makimamaha ikadaw da tumilambus takod maya da kahaharaan dat ihitid dam pamagunan ilan lagi asarun kay bayat dati iti kahaharaan da pamagunan manumpalid dati dot kay sadu mantad da kinarahingan iti matoh dati
man kasari da dati pointongo mintong kasari toko kinorohingan maya det matoh do iman dati moid ino poy ginau dati nga hilo kasari da suruga okon ko hiti kasari pemaguna. Kano magisisa tokod isuang sambayang. Kinorohingan isuang kada sorga kon sikaw det kasuaban sabat tabayno insan pakagud nakalimpupus setit panambarasan nakaray to panatalayanan nakapangimbula ihad pira-pira kantakan di papakitoh dot ino padahit kapanimungan dahid kahaharan nga hilo sorga. Maya nad paruhang tanganak tulun-tulun di mila dahid angatan baru mikat kumadia iolo no himila dahid parikatan dahil sorga iri na dahit kaginawaan dahay moid anuan wehad kagarasan na ginawo dapat tilambus sa pelayanan o manguhop do pelayanan do hingga na po gisambot kanu dahay ay kapag yampay kapag yuhop papatilambus do pelayanan da kinarahingan o gumu akagaton dahay mantadod kahaharaan pumagunan nga tumbay dahay mantadod lisi hamkuasa nu kanu dat mangahak dahay dat minsadu mantadit pangimbaya torogon nga tumilambus sihaid o girot kumadia Tuhan. Tadaw do bayno isuangat ay rikoton tindalanon lagi kay sisan dahay sumambayang nga anuan wi kasimbayanan gisambot ino pay kay sisan dahay nga amu arubat opurimanan dahay kapag yamyan maya dat kabaktian da hingga no pagsabat sa bayno. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Bahin ako po. Kapiro ba ito kadilo gereja mangkulat do sabat sa bayno.